dobar dan ljudi, kako ste? Nismo se vidjeli dugo u mom ovom normalnom glasu i nisam planirao sve do ponedjeljka svoj glas, ali hajde, nema veze. Danas ću napraviti jedan koristan video. Kako dobiti 2 Pro T12 oružja, mislim na minigun, mačetu, M82 i grozu. Ovako, idete fino ovako, vi ćete stvoriti novi profil i nećete imati ništa ovdje i bit ćete prvi level. Ovako, vaš cilj je ovako, ništa ne kupovati do 20. levela. Sad, imat ćete negdje, ne znam, oko 300 i nešto coinsa, mene budali. Sad, vi na primjer želite ko ja, mislim to je sve jedno, nije baš sve jedno kod mačete, ali eto. Vi hoćete na primjer evo ko ja na minigun i mačetu. Sad, idete ovako, kad dođete na M60, iste sekundije za coince kupujte ATTF i onda čekajte 23. level i onda kupite, i odmah kupite i aksu, ako želite odmah i gold mačetu. Onda idete na 23. levelu GPMG. Morate 20. level za ATTF, znate. Onda GPMG na 23. levelu i M1911. Onda na 25. levelu kupite MG3 i Magnum za coinse. I onda ćete u 27. levelu kupiti minigun, ali gold mačetu ćete morati u 33. A ovo sve ostalo, idete isto ko što sam ja, samo gold mačeta se treba na 33. A sve ovo na 27. Sad, idete ko što sam ja, tako sve spuštajte od M60 pa sve do miniguna, od M4, na primjer, do gold mačeta ili od G3 sniper do M82 ili od G3 do grozije. Ali ja vam preporučavam da idete ko ja. Tako. Sad, da vi ne biste potrošili na primjer za pare da kupujete ovo, isto čekajte, nemojte vi ovo naprijed. Čim dođete do M60, onda tek počnite sa coinsima. Ovo sve ostalo sa honorima kupujte. Sad idete na armor i vi želite ono da se opremite, da imate ono, znate, T12 sve. Idete odavdje i sve kupujete za honore, dok ne stignete do 30. levela i kupite ovo, znate. I onda imate to. Vi ćete izgledati ovako. Ako želite imati ovu kapu, kupite. Vi ćete izgledati ovako. Da. I da ne biste ovako bili ružni, idite na store i idite na apparel. Sad. Ovdje, na primjer, sviđa vam se moj. Vi možete neke lude kombinacije praviti, znate. Sad, sviđa vam se moj. Idite, kako se ovo zove? USA Flag Vast Jungle. Idemo na USA Pants. Idite na Jungle, pošto vam je ovo Jungle, i kupite za 25. Ali sve čekajte levele da ono imate coinsa. Nemojte sad sve odmah. Prvo oružje pokupujte, pa tek onda ovo. Idete sad, USA Shirt i Jungle, kupite i to i onda ćete dobiti ovo. Ali kako da dobijete ovo oko pojasa? Idite na skins, na gears, na bundles, pardon. Idite na ovo US Air Infantry. Idite na to i idite na pojas. Tu ćete imati za 10.000 i 110 ovih honora da kupite ovo. Kupite i stavite ovdje, ili će vam se samo staviti, ne sjećam se. Sad, kad ste vi to sve pokupovali, vi ste sad pro ko ja. Ja sam noob. Tako, vi ste pro ko ja. Imate mačetu, magnum. Sad, vama se ne sviđa da uvijek idete sa miniganom. Ali hoćete jači MG, kliknete ovdje, čekate do 30. levela i nadogradite ga odmah na T12, zato što vam je to predobro. Ostalo nemojte nadograđivati, ne do vam Bog. Eto. Magnum možete nadograditi, ali kad budete 35. level. Ili 34. Mislim kako god. Sad, vama se ne sviđa da uvijek trčite sa minigunom, ono sporiste, ili MG3.
Sad vi hoćete Assault dobar, ali nemate coinsa. Pa imamo i za to rješenje. Ako želite u Santa House ili u nekim malim mapama da trčite, znate, da trčite malo i pucate brzo, uzmite ovako, uzmite shotgun za 33.750 honora, a ako želite nešto automatski, kupite AK-47, izvinjavam se, za 43.200. To vam se čini kao veliki broj, ali ne, nije. Nije uopšte. Tu kad vidite buj, ići ćete i štiklirajte ovo, zaokružite ovo. I buj. Ne do vam Bog da kupite sa coinsima, zato što ćete sve upropastiti. Sad, to vam je to. Onda ćete imati ovako, MG3T12, bit ćete pro. Imat ćete AK shotgun ili minigun, bit ćete pro. Sad, čim uzmete ovu gold mačetu, neko zaravljete, alo, bolan, ti si pro. Tako, ti si pro i sad krene, on na vas ne može mačetu, ja imam obični bajonet. I zato ima rješenje. Kupite, kad budete 33. level, kupite i bajonet T12. Kontate da vam ne bi nešto srali, znate da ste pro. Sad, u 33. levelu bit ćete kao i ja. Evo da vam malo pogledam, pokažem puške. Samo minigun. Evo i vidite kako minigun izgleda. A mačetu sam vam pokazao u nekim ovim prijašnjim snimcima. Ovo prebaciti tu. Eto je. Dobro, i eto. Ja se nadam da nisam ništa izostavio. Ako sam nešto izostavio, a vi bi to da imate ko ja, ako sam nešto izostavio, samo napišite dolje. Ali ovo uturite u glavu. Samo od M60, G3, G3 Sniper ili M4 kupujte, počnite kupovati ovo sa coinsima. Zato što nemojte vi čekati 35. svoj level da bi kupili ovo za honorima, na primjer. To se ne može kupiti sa honorima. Znači, možda će nekad u budućnost za 5 godina, ali vama se to ne da čekati. Jeli? Tako, samo to kupite za coinse. I ostaće vam još dosta coinsa da nadogradite, na primjer, ko ja. Evo, uskoro ću da nadogradim ovo. Da vidim, koliko će mi to biti? 700, 800. Moći ću ubiti, uglavnom, iz jednog pogotka nekog sa tije 12 sajma. Eto, ljudi moji, nadam se da sam vam puno pomogao. Eto, sam da vam kažem, uskoro vas čeka jedan unboxing slušalica, ali neću da kažem koji. To ću onako uraditi, da nisam obavezan neku igricu da snimam, znate. A bit će, i recite mi u komentar, da li da snimam Blacklight Retribution ili Stronghold Crusader, pošto mi se igra pucačina, a da nije Retribution, i pošto mi se igra neka strategija, znate. Sad, nadam se da sam vam puno pomogao, ostavite like, share, subscribe ako hoćete, ako nećete ne morate, nadam se da sam vam pomogao. I eto, vidimo se u sljedećem snimku. Bye bye.